Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya. Deputy Chief Minister puton luyan sarkarin mi puite din hun choi kana tura ahmalak na SEDP ya pangpar chin ne zorkonga Aizawl nang yal nget siam tel ati. India zelen champaphak voice somsri pangana Polin Mizoram University Mizo Department le Union Ministry of Culture chuan Aizawl Local Product Expo an buat sai. Voin Khan Rampuma Hindu te kut poimo Vijaya Dashami Dasera Tiashia chu limle lom takahman ani. Union Home Minister Amit Shah chuan Pakistan nena inbiak na annelo tur thuas soi. Deputy Chief Minister puton wen sarkarin ni puite din hun choi kana turah malak na anei mek SEDP ya pangpar chin le zorkonga eizanang yel nget siam atel ti Mizoram Florist Association Silver Jubilee Pola Flower Show Come Fair ahonna asoi. Nili chung of Flower Show Come Fair Aizawl Club pa ka honna hian puton we chuan pangpar ching tu tele zuar tu de tan Poldin Florist Association ten until tumzinga pangpar chin khoile zorkonga sarkar malak na thlop tat antum chu aloma mati thu soim Pol malak na churam thanzel na tan le masonein akentel poimotak ani thu soya Mizoram chunga mi ngei pangpar chi man ni se adu thu soi bok ani Mizoram Florist Association hian andin champa kumsom ni pangana lomna program sang ran bo sai meka ei tur siam zena le pangpar khoi zena te po ano bot sai to a alomna pui ber hi thathar November tha hian neyan tum ani Fana hapta man meka Voin Khan Champa district ale Kolasip district ka Konpui Town Sanitation Committee ruai du de chuan bolho song bolna solid waste management center antlo Champa district level cleanliness committee ruai du te hian mol koirama bolho song bolna le mimal bolho in creation na mun Champa ven thlangam yan to a he huna hian Champa borsa pujem stalin chana chuan mol koirama dumping ground chu anin ang takin kalpuila niloma se omzanei zo ka kalturin malak ani ang ati a Champa district level cleanliness committee member te chuan Champa ven thlangam mal pu vanal thafam kiman bolho toi thei clear sanga an mani chen in kenga ada khomna leitha siamna mun ningal chu an tlo boka ahmalak na chu fakin mun loram nei zawten manirem shedna bolhlo toi thei man tangkai thei tura da kholna bik siam chu inti mu athat arin thu borsap chuna soibok ani voin ve khan fain hapta pol hian Konpui Town Sanitation Committee ruai tu chuan Kolasip rengte kon thang dip mun zola bolhlo song bolna solid waste management center an to a he huna hin Kolasip borsap puzon LT sanga chuan thu soin faina chu masona le changkana te phung poimo tak ani thule faina chuan thiang hlimna le hrisena aken tel tata wangin mitinin faina ngai poimo thara tulani ati a faina haptam han meka zo hnuwa po faina nun puya faina konga mlangna chaw san lo turin district chungi puite acha faina hapta pol hen Kolasip veng sang faina na tlang na ini in zirna in sarkar pisa le bazar mun te ti fain inti siak na bot sai ani Commerce and Industry Minister Dr. Al Thanglenan thiamna taktak nei titan na zon konga harsatna aumlova nain azong zok the Evolution Fest Local Product Expo a honna asoi India Zelen Champa voice samsel pangana Pola Mizoram University Mizo Department le Union Culture Ministry bot sai Local Product Expo hi Aizawl Millennium Center chunga nei ni a honna huna hian Dr. Al Thanglena chuan hunmang turakal khom te chu tummumal tak nei tumsang mani kutke din chua tumte anni ati a Mizoram thil thar chua le siam chua sang mu thea pho chu ani chulo momati thua soi ani local expo hi AC10 bot sain stall somni oma stall ate hen art novelty tollo tlaizong sun hlu atanga thil siam chua le tol chung thil siam chua sang te pho chua ani Mizo Julai Polem ZP General Headquarters ruai te chuan Voin Khan Chief Minister Puzaram thanga chu pisa muin ramri chungchang le NHIDCL kong siam chian ti chungchang tela thil poimo sang an soi pui MZP chuan tun hna sam sarkar in barbi zo phaya status ko chunga kutan thaka company an sak chungchang an soi puya asam che dan hi luk taka thli thlaireng angai thule an hmalak na chuna taka changlet wazel turin an nge na Mizoram Chief Minister point a theina pianga hma alak tur thule asam Chief Minister nen po soidun an tum thualo soi ani MZP te chuan Mizoram hun sang kong pui siam mek thok tu NHIDCL te sul hnu chu a che hle an ti a an lungman chon du thua samlo wangin malaturin Chief Minister an nge na hebaka hian thangram Indigenous Peoples Movement TIPM in an chena square miles za somriat Mizoram State chungarin ani theina ta na mala na an kalpui mek chu theyang anga malak pui turin an ngen non boka Chief Minister chon sarkarin theyang anga malak atum mek thu na lo chang ani Kaladan Multimodal Transit Transport Project kong pui siamin an ramati chiat sak nei tu in telkhom Longklai District Land
owners association chuan zang na dom na an don tur pe thuai turin sarkar an phut non nimin tlai khan an thil phuti hlotling tura sarkar an phut na tilan nan thu zia kengin longtlai dc office tuala ram nei tu ten pung khoma hemi nu hian longtlai dc son pwd le forest ho tu tele land owners roi tu te akoma land owners roi tu te soidanin meeting a hian kong survey ani trantit line sarkar lamin degraded jumland hectares za somret pakhat point panga pakhat anga anda chu adik lo awangim KMMTTP kongpuin apal tanga degraded jumland omlo thu forest le pwd lamin sarkar ajekin than se anti ti an soi ramne tin tel khom de chon Mizoram anti corruption bureau in ngun taka chui nuin ramne tu dik tak mi za somthum paret afin fi de chu high court in kumsang ni somni pakhat December ni riat khan zang dom na peturi sarkar ti to chu tun thlengin pek anna ni lo chu thia thiam haran ti thuan soya heng genuine pass za somthum paret ten zang dom na anak tur vain cheng noi sangru zahni somnga police singriat sangni zanga somni panga ani Mamet district kanmun kaltanga phailama ramdang ku varo tol thak tun naya khan kanmun police station chuan bekza somnga pasari anmana ramdang ku varo nia hriat te hi kanmun paltangin lir thei chi hrang hrang mangin phailama phul thak thin ani a bek khat ke somriat ani tlang puya tun naya kanmun police station chegeta lir thei chi hrang hrang atangin bekza somnga pasari anman le a heng ku varo anman te hi mamedi sin section za somli pali CRPC manga order alo chhoto manga man thin an ni a mamit SP office kal tangin mamit DC a thenzel ani kan mun paltanga ko varo phailama to thak te hi asam lama kalpuing hal mai lovin kan mun atangin tripura lama kalpui thin ani a hetila hian mamit district chunga ko wathar an falte chu kan mun atang hian asam lama kalpui zel ani thung thudon danin ramdang ko varo nia hriat phailama thon thak a hlwar nu hian Kuvaro tam tak chu lengpui airport atangin thlona manga thon thlak thin ani a Kuvaro te hi case somnga bekin thon thlak thin ani Lunglei district jail prisoner welfare committee le Mizo Zami Chui Khom headquarters Lunglei tangkop te chuan Lunglei district jail a voin khan thal phawangkut an hmang MZE headquarters Lunglei president Pupilal hmang Aizawl chon thu sein jail chung chumi tam takin misol le miom thadulo hramna anga an ngai thin chu thil dik lo ani ti soin in siam thana hmuna ani angin insiam thatna ne inzirnan mang turin zel tang te chu acha a zel atanga inzira an suan hnuwa puitling le hloting ta khosa zoita enton tlak tak tak menga mazat an om to ti senril tharnen malam hun eng tak nei turin pocha turin acha ani he hun en zel tang mek te atangin zai pole mal zai ngai thak ani a MZE lungle tang po in zai thiaming mazat an zai ani district jail superintendent pu HS no sang linan lom thu sen hun hlimom tak an man zo hen kut roi an kin ho nga lani tundin muna Lunglei district jail hian mi pa za somni palil me sia som pathuman vain za som thum pasari anom mek ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani voin khan rampuma hindu te kut poimo Vijaya Dashami Dasara ti hriat chu limelom taka manani a he huna hian pathian raman ravana a ne a thil thain sual ne lom na hun manani a president Drupadi Murmu le vice president Jagdeep Dhankar te chuan rampum mi puite Dasara polin du sakna an hlana Prime Minister Narendra Modi poi mi puite che bai bukim mitin nuna huasen na insum thena le athalama phurna lo thleng se adu thu soi ani Union Home Minister Amit Shah chon Pakistan na inbiak na an lo tur thu soi voina Jammu and Kashmir Baramulla khuwa wantlang khoma he thui so in pucha chuan Modi sarkar chuan Pakistan bedon nova Jammu and Kashmir mi puite chau inbiak na an pui tur thu le Kashmir phai roma fir ka che na noi bo turin the to pan chu adonati Union Home Minister John Congress National Conference the People's Democratic Party PDP te soi selin kumsom seripanga chung Jammu and Kashmir an sopsi a Jammu and Kashmir mi puite hriomna hian NC hruai tu Dr. Farooq Abdullah le PDP hruai tu Mehbooba Mufti te chuan bo an phurani ati Jammu and Kashmir a hen fir feka chen kai hnoya mi singri sang ni chuang an thi to ni in Union Home Minister John Soibok ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Deputy Chief Minister puton len sarkari mi puite din hun choi kan tura malak na SEDP a pangpar chin le zorkonga izonang el het siam telati India zalen na champaphak voice somseri panga na polin Mizoram University Mizo Department le Union Ministry of Agriculture chuan Aizawl local product expo an buat sai voin khan rampuma hindu te kut poimo Vijaya Dashami Dasara ti hriat chu hlimlelom taka man ani Union Home Minister Amit Shah chuan Pakistan hena inbiak na an nei lo tur thu soi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani